bi boba social media so between Prophet Attah and the giant prophet mo mienu entem na busia beef ni na ahyase the giant prophet na sorry ya egu ene ne yiri ja waja no aware no eno ho na akokofla sa beef aba na busia the giant prophet trese Prophet Attah ahye ne yiri ni kutupa ama wo ba na kobopa se ye metwitwa no na wo suse Attah ehye wo mo a eye oba ne sa no echi na busia ne ejina so ema the giant prophet ka ne sa no busia audio bi aba beto monte so audio no efi Prophet Attah na kache na ne tie efi Prophet Attah akache no Prophet Attah ni so for ketwa ye friend say junior na all kasa wo audio na wo kire se eye wo no na the giant prophet yire no kopie mu Prophet Attah na sorry dem ma ne ensam de wo ba ne bro so bi ye pa de kire Prophet Attah na busia eno da nche yanche na enkom sha Prophet Attah so ebe share wo ba no wo no ana sorry dem wa ensam a na junior ka no audio ni mu no sansam ni bi Prophet Attah ni prophecy na wo de ma the giant prophet yire no wo na sorry dem ho eno so ababeto monte so na busia eno na ka bo ma the giant prophet ejina so wo kire se Prophet Attah aye na de ama no aye ni ya wo no so the response aba ma sa audios ni videos ni no da monte so na busia ma yenko ni yenko tie se ne ensam no tie na ye ba bi de echi nkomo na message se ye koi obe mi subscribe button no so de ma me ya no aka isa o de bell no ebe ka ho se ne be na upload to bo ne first person ya won sa ebedi kan aka also for pani Attah opani mechiaw enwumre na we de mesre no wa be me kakra sanse me wasim bi ne wo kan kakra na mbetiefo tie me no mo hwe me a me wa rehuo ne yawo nti mesre metiefo nso se obi ntage Prophet Attah emame House of Jacob International Crew Room odifo Attah also fupani waye madie manaye me ya ma try ase me de beche but my ya ayame ya ene se so obeka ya me ex wife yo kobo pass ye nkume no me gidi ye se wo kan mo ehye ne kutupa ne bi ho wo kan ho bi de enti ma me kasa ne se me yui be pie me ex wife be pie mu wa sorry eye crew from ema odi ni gina camera mu na sa video na odifo ema me hu se nyame nsa afiri so sa na me hu no because me kra difo a wo waye nyame djuma chen me bebre me nye de waye no anything oba abawo sa abre aware na agu odifo so anka dia na agu good ema me nim ne nchen kra biem kra odifo ugina camera mu twa antro se eye mene me sori mba ni nyina na akodida nti no magya iko ema ye de atoma sori dem odifo the church members bibrewa nti they should come and testify na ye de kawo oba na akoso ka woni maboafo nyina akontokwa mu magya asori nko maboafo nyina woni o makontokwa ema o magya asori nko last minute kura me boafo bi ana owo yuka the friend of Stephen oyeso obo ya na tete me ne ntem ne nyina ne se osina menya ya sofudie nti odifo waye madie manayem ya ne nsem tibi nkan nyina wo se wosan to prot bi ma mpacho ya sori yeni prot action giant ya sori yeni prot mesre wani die ma oba bi anso nto prot ma me mo odifo de ma me hu se ema me die board cast nyame nse afiri so ne se one o share sa nkom no wi a de to TikTok no nse me wo ani die ni obuo mount me try letter de brew ema o frɛ wasofo betene ma eda no fere why because nkom hye na o hye nyina na enye no kre de wo kan bia no na esi ma me de evidence be kyerɛ o ma wa kra how ti ebo video no kra de o kan so de enkate o se hye nkom o video na o see video bi trend me se video na o see me sorry mana ye bibi sabre me se wani die mu asenka post se video anya sa me gidi se emra wo manim ko odifo wa ha me pa wo kan ho bi no oba ne bo pass ye ntwitwa me nkome sa one of the Sundays oba ne ba so ro bebu ye gate ne ye bibia wo na no free ba na osofo me kai wo baby ye friend junior no ye me yere na damfo me die na me susu so ne twempra
misusu say saa wo sofo ketewa junior na da no na wo sen hye nkom na ojeje ho ono na ehye say adwuma why because me wo no ofre ono kro e bi onkai but my recording it down and wo ofre me say na damfo ne me wife na oye dan ho adwuma nti o na eye ne dan saa wo bana junior na no gina camera ni ma ojeje ho na video bi me say mu mfa video ne mra abonten man of God mu mfa video ne mra abonten anya saa de a emra wo mai ni mu so de me gina ho egu me ni ma se a kire o members nyina odi for baabi a me hunu se wo gina ni baabi a wo yenya me djuma aduru no odi for we pa de wanya de o kasa no se me ben wo ha nti odi for nka o twen phone je me number free oba no ho e na o frame me odi for ntika member nka me so me ka no kure wo ba o se odi kan ni oba no ko share office here counseling because enya sa nsem a wo keka nyina wo ko tu no nsem a wo keka nyina wo ko tu no ukunu o ye sofo no you are trying to confirm say ono why because nsem a wo keka nyina nkomo oba ni wa bedi ode na mensi yo opani ekwan fa so ani atu ya so de ye de ka oba na sei ebubu ye nyuma sake maboafo nyina de ye ya asore no de nipa abo awura a whole lot into they left to d4 why am I dear man ya me ya prophet Attah Gyebi why am I dear man ya me ya but d4 ine hwe ka kire e ja o ma me nya me ofre me saa de na wo de wo afa oba ne so de ayeme no e ja o ma nya me Ewrade minim se ewrade bedi me ne wontam asem because ye sofo panyin ade a me nkoye e wuhunu na wo ka ade no so krenti sa me members nyina nim ye bo afode obi ama enam so wo ba no askatenti no kabre kwenkofo passport guo obi e pen passport krade tu kwan so na ya lock me church why because e kaba baby e idea so is very expensive odi for wa amwa enu achi a me behu no o ten fast me tu anim na so oba na about my last week no but now so the junior but the junior oh okay it was my wife me bless you also know my girl school next one okay na me ho no me fi dan na me contractor na me making for no very man ba me amajima dem me ties okay well last week na I need to do come last week na jaya bo bom komo kaka nyana mbuja se na am ko acho na so na je de mu ofi nje na ni ga tan so no fi dia ni ko acho House of Jacob ni para mi prophet Attah Gyebi ko phone okay nje na ni ko acho House of Jacob okay nje na ni ga se nje na amla na jaya Friday prayer nje na ni adum no ba na ni ko nko na ni ko din komo ni Mexico sign more so I think that no need more brief about the case but me ka se message there on phone number man no nkasa me dem take akane say like as was a video to me circulate ama ebe bro wa sorry na say like I mean ni na jai that's what I mean to put my head in number no match over the no junior okay no junior na dey mercy buy you can be me okay no we are comedy on madi oh wife most of my mercy be Sunday Friday or by na sorry okay the material no sofo any apam me jai apam me nse Jesus the church no egu church no gu aso no ni jai ubi say yo se masoda ibi obi scatter church no Jesus do kru plan so obeso odwane ejao ana odu sika akọ to cars de na de ama no yeso okoto asase ye busansa asase no sika no ayebasa asase nso ayento Jesus me asofo wan se me hu am pese meka asofo juma den fora asofo juma no this one asofo juma den na de me ya ne se omo be fa so gu ma wade za case na e ba keto asa bra bunkotoje akwasi kache to nya rehemu my God waba divu yes papa so na no general na center of authority center of power authority yes onya rehemu
na papa the way was here tier one no ma ye twa won hye say when e bi amfana no anto osofo asem ntino asem na o ka say na no den but say na on po odifo ana osofo bi say ye ntino papa I reserve my comment asem na no den say ma wo bro so ha no de me kan pa me ntimi to aso yes papa serious maybe na church no mu jimi sa gidi papa ni say ma make kan pictures I know den papa I know den na me afo bi so ye aso Jesus ko wura so na mpa say mu gu asore no oni na so fo ni vision so na mo kwa na mo ne ko de da wi na fe mu na mu jimi my God obi asoma o ko aso wako fi woto no obi asoma my God papa video so go no me say so for me ma sama yes papa me say jaka tan nyama mi mu na me pese ti na mo sa boy papa ko asori na mo ni so fo ko de da wi na mo di video o kan ya ukun I can see more than 4 guests Jesus also for you careful yes careful nipa ba you careful so for nimguase aba na no den and I guess in the video no chire e church do you see this man of God no the video no chire the church is descending asori ni kofo ku asori na gunani ma se yes did you almost send the money in account also no ban yansafo a how the church yes boy bi ben ukun ya no abeka cho e won phone so a e send mo obi a so for dwuma den so ba kwase bi ono abani na mo a me na me so for say na wo the pictures in church now what do you gain so so ni kro gu a what do you gain I know a lady who came to church here me here cancels I sat in front of me blah 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 so for say me pe whatever me ne Ghana so for o kan mu nyina kire me o de me be to list so na ga say me magimi e kire me wonu no oyi sini wadum TV ka say ma boa ahoma hye me hwenim de mi mfa ma me o me ka say me bie so a Jesus yes na me bie me ne ma hu aso no wa ha ya e wa ha ya yes because of pastor I have to pray for it now a man omo gu asori na gumami ya it's the reason why there's one boy or ben sofo no ne man di nkomo mo my dear won send mama me no boy ne ba no sabe catch us papa say so be careful about that boy yes and on so no life boy no na ma so asem ne papa no so di kwasasem and on so e sampa man of you be jam commission no kra Jesus my God keep quiet so for me keep quiet makwasie bia kwa mani sandi kwa zaza mo bro kneel down Erade kawabawa amen church members in the eja omo ba omo shase ba omo be din kwasa se mo a mesa omo se egu opa my God omo se bi mo ba ebusia wei ene sabre ni ababeto mo say the giant prophet dina so ka say prophet Attah Gyebi ehye ne yiri nachi ena wo person wo ba ne bedi ne body ana tese wo ne ni nan ejina so na so say asam no say eye no kra na say enye no kra no prophet Attah Gyebi ma bonten emeyi nsemi bia no ebusia se ne te bia say prophet Attah Gyebi ba bonten no the response eba ye besa ba ne de ba beso message so be ja comment our comment section ho e de mami all the social media handles no too much gh o subscribe like and watch share na for so ni bia share